Ke a le dumedisa batswadi ba ka mo lebitsong le le maatla la morena wa rona e le go Jesu Kriste. A re rapeleng mo lebitsong la ntate, lebitsong la morwa, lebitsong la moya o halalelang. Morena le modimo wa rona le hoseng ha letsatsi re tla pele ya hao ka boikokobetso Jehova. Re leboga yona mpho eo re fileng yona ya bophelo Mesia go loka. Re leboga le wona mohau wa hao Jehova. A re le wona mangwalo a re sene re tloa ba le morena le modimo wa rona ebe wona mahebetswa ke wena a mabose a sene dipelong tsa rena eupše a mabe o a latlhele ko ntle gobane mangwalo a hao a re hola Jehova. Tlhalalafatsa se sotlhe mo lebitsong le maatla la morena wa rona e le go Jesu Kriste. Amen. Lengwalo la rena la hoseng ga letsatsi re tlo le hwetša mo bukung ya Mark chapter 8 verse 34. Yona e balega ka tsela e setlhogo go ba molatedi wa Jesu Kriste ke gore yona e balega ka tsela e. Ke moka Jesu Kriste a bitsa lešaba le barutiwa ba gagwe ka a re go bona, he motho a rata go ba molatedi wa ka, a ikone, a ikemišetše go tlaišwa bjalo ka nna, mme a ntatele. Amen. Batswadi ba ka, lengwalo la rena hoseng ga letsatsi morena Jesu o bitsa setšhaba sa gagwe le barutiwa ba gagwe a re ge motho a rata go ba molatedi wa ka, a ikone, a ikemišetše go tlaišwa bjalo ka nna, mme a rwale sefapano a ntatele. Whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mantswe a batswadi ba ka a bolela ke morena Jesu ka sebele. Hurry if you desire to follow that person, or if you desire to follow that pastor, deny yourself and carry your cross and follow me. Batswadi ba ka morena Jesu o bolela mantswe a after saving the multitude of people ba ba beng ba sena dijo, o tsere dinkgwa tse šupago a di multiplier tsa kgona go serve batho ba 4,000. So ba re gona mo go be go na le the Pharisees le Herod. So he ba bona tiragalo e, he a fodisa gape le the blind man ba bana le mona, ba re mo wena ba re go bontsha gore wena o na le maatla, go bontsha gore wena o rumile ke modimo, le rena re bontshe motlholo o tswang ko legodimong. Amen. So batswadi ba ka ba ba rata Herode ra mo tseba ke ola a kileng a re bašimane ba botlhe ko Bethlehem ba bolaiwe e le gona gore a batla go bolaya morena Jesu. Amen. Le bona le the Pharisees le bona ke ba le ba go rata tradition too much more than go feta lentswe la modimo, ba ba ratang go dira ditlhabelo. So batswadi ba ka le re lentswe la modimo re na le bona batho ba tshwana le bo Kgoši Herode le the Pharisees le bo Judas Iscariot mo re phela mo teng mo lefatsheng. In our community re na le bona, mo dikerekeng tsa rena re na le bona, mo magaeng a rena re na le bona batho ba mona ba go se lakaletse batho dilo tse di botse, batho ba ba ka bolayang just fela for mona. Amen. So batswadi ba ka le re lentswe la modimo le re there is nothing sa modimo se o ka se dirang ntle le the desire. Everything it starts with the desire. You desire to be a doctor, then you become one. You desire to be a preacher, then you become one. You don't just do because someone is doing it. You desire first. Modimo ka tseno a re, if you desire to follow me, take your cross and follow me. God gave us the desires of our hearts. So batswadi ba ka, sa bobedi o re, you must also deny yourself who you are. Deny your power. Deny gore nna ke na le tšhelete, gore nna ke tsere position e kgolo ko mmerekong, gore nna ke tsamaya ka dikoloi tse di botse. Deny what you have because ke tsa lefatshe a sa le godimo. Deny yourself and carry your cross and follow me. So because o ka se tle go wena le merwalo, it's gonna be too much for you. Batswadi ba ka o re ga go tsene le merwalo, a re šia lefatshe le sa lona, mme o rwale sefapano o molatele. Batswadi ba ka le re lentswe la modimo re
he morena Jesu he a rwele sefapano se be se le boima. That painful situation that he went through and that humiliation that he went through. So le wena, we must carry our own cross and went through all that painful and the humiliation that Jesus Christ went through. So, while we are in that painful situation, and we don't give up. Ha o latlhele thawele wa re nga se khone. Because modimo a re le he o ka ba mo maemong a boima bjang kapa bjang, always trust hore o na le wena ka dinako tse tsotlhe. Don't handle everything on your own. I will never leave you nor forsake you. Ke nna ya lefang tshwarelo, ke nna ya le fodisang. O re morena hore bjalo nka belaela eng. So batswadi ba ka tjeno sefapano se kokoteletswe kwa Golgotha hore nna le wena re bone bophelo bo sa feliho. O kokoteletswe sefapanong hore nna le wena re bone tshwarelo, because God is the God of the universe. He personally loves us. So uri, just as he took up the cross for us, le rena, we must take up the cross for him. A re rwaleng sefapano batswadi ba ka re molatele, hobane uri yo e pabalelago o tla latlhega. Eupša yo e totago ka baka laka o tla phelela sa ruri. Amen. Amen.